Okay, ayan na, nimbag nga oras. Ayan, pasensya kayo na po, nagapanan ta, medyo nakapsa talaga ti internet milataya, kan aday ti technical problem. Isod ka po ng ipadpadas milata, tapno kasta, kat wifi milata, makamangtad kami milata mo ti linglingay, kada kayo amin nga sa ngapada. Aldaw iti Biyernes, mao di manen nga parang tirarap kung salsaloyot, pet sa 7, iti mabilang na po iti bulan ti Disyembre, tawen 2018. Ayan, kada kablawang nga namin na po, iti yanimbag aldaw yung amin na sa ngapada, kang runan man na po, kadigiti dan nga nakasubaybay. Ayan, tiko namin na pasensya kayo na yan, talagang medyo hamping nga natin banda. O, let's go. Siyempre mga kaibigan, ayan kita in kami ay sagot digiti pagkayat yung bilang musika. Kada tapno na kastag at makapag makadutay nga musika na ito. Numuna kat nakad-ado iti request. Nakad-ado iti request. Ayan, Bambi album idan tagkan tatay datay ragragsak isam. Kaibigan mo na kakitag mo naman sa ating programa. At to yan iti sagot mi para kada kayo amin nga sa ngapada. Eto na, kanta ka na Paul 1 Isem. Isem mapakabiyaga, umuray dagit rimata. Naisip makaagas, mangliliwati ka unga.
isawen na Aday sa mama kagura Aday sa ngaray awin na ka Kani sa pamagustukin ka Kaya na aming kanyang harikat Uray pa'y luwag Pupunta Uray pa'y luwag Paspasumuda Tugas man naklik nagmapagmayan Isip, isip Umisip ka man liyag ko Tawawag ka man pinarupong ko Kaisip mo Isip mangay ayo Kay di puso ng matilindo Ayan, mabalin nyo lahat ng tumisang karuba. Kakuha ng Christmas na Christmas. Isip mapakabiyaga Amumuray na ito'y masta Tayo sutin makaakas Mangliliwat to'y kaungga Isip matutisawen na At tayo sa mamakagura At tayo sa ngaray awen na ka Kaya isip pamagustukin ka Uray at aming kanyang harikat Uray pa'y luwag pupuntutan Uray pa'y luwag paspasumuda Tugas man naklik na mapagmayan Isip, isip, umisip ka maniyag ko Nalawag ka man di barupong ko Taisip mo, isip mangay ayo Dahil puso ng luwag tilindo Isip, isip, umisip ka maniyag ko Nalawag ka man di barupong ko Taisip mo, isip mangay ayo Dahil puso ng luwag tilindo Isip, isip, umisip ka maniyag ko Nalawag ka man di barupong ko Taisip mo, isip mangay ayo Ay, Dahil puso ng luwag tilindo okay, dito ka kantangan na puluan na Isem. Yeah. Ito siyempre kalpasan ni Isem. At yung pa'y disqualify nga bilang musika. Nagwapo kan Manong. Thank you Okay. Ludi ka man lili Ayan, may sagot man kan ni Sir Willie Justo. Thank you so much. Parang eman kalimungin ang kapalan Makabukay rin na Di padak na balasa Nay tatakder mo Aniyan anak tae Nagtaer kang wili Makapapang arbaruko Para pa ang nakati Siya sinong manasabo May gaputan lugadi Nakuha kan rili Apo. Nakuha kan rili Kumaludi ka man Ama. Umisip ka man Di mo ka di paina Nakuha kan rili Kulibat ka man Italyaw mo man Tanaa mo arupa Sir Willie, Merry Christmas! Thank you very much po sa gift Maraming salamat sa maagang gift na binigay niyo sa amin. Yeah, thank you, sir. God bless you and your family. Among kadi, no di ka makita. No di ka makita, mas na ay tirik na. Al-ano no kekdi, rurot yung kekura. Nuwata imnas, na ikakasasarita. Taag papalan, napunaw ang ipin mo. Mahal talino, akyat-makyat pa ang puso. Maririgo kan pa
tanaamo arupa. Nakuha sa wili ko maluni ka man, umiser ka man, di mo kalipaida. Nakuha sa wili, umibat ka man, Italia mo man, tanaamo arupa. Okay, nagwapo ka na Manong. Ayan, nagwapo ka na Sir Willie Husto ko na da, okay? Siyempre, sa mali man pa yung bilang musika, ragragsak. Eto na mga kaibigan! Raguragsak mi diaset abuyugan ni karayong kapat ka talingen bigdi umlay awan kanito itarong pingay puspusumi maliligan do timtimek ni iti agdanggay kas kamlaag na ngayon sinarang ayawanin kadakang dilitay ayat adim to ang sarday alaka din pag-ek unay alaka din balik sempay to ay ayate ngayon ganakin patay kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to yung tuyaya kutsi pupuno Nagurasak mi diasaday abuyugan ni karayong kapagkat talingen migdi umlay awan kanito itarumpingan puspusumi palinglingan nutim-timek ni iti agdanggay kas kablaag na ngayon sinarang ay awanin kadakang niliday ayat adin to agsaday alaka di pagkek unay alaka di balik sempay o ay ayate ngayon ganakin matay kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to yung tuyaya kutsi pupuno alaka di pagkek unay alaka di balik sempay o ay ayate ngayon ganakin matay kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to yung tuyaya kutsi pupuno kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to yung tuyaya kutsi pupuno Okay, DJ ti kanta nga na poluan Ragragsak. Ayan kita siyempre ragragsak tuloy lahat ti programa. Kita sakpay ngintay inakagibasa ka digiti panangablayo gawin ng kakabsata. Hindi mo palang ibasa di Mars nga commercial. Agsapsapol kay kadi itilugan. Kaya't yun, di mapanagpasyar ngay mawan ti bukod yu alugan. Anya pa yung arutir orayan. When adan dito lugar tayo, ti always run the car.
Ipaiday, tinapintas sa serbisyo. Ipanda kayo sa dinuman a lugar. Apapanan nyo. Ado, dagiti napipintas sa pagluganan. Yan maupaan. Kaskuma, iti Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Vios, Ford Ranger, Hyundai Tucson, Toyota Supra Grandia. Saanen anas ken ngagdudwa. Gapuan ang tadanti driver mangitunda kada kayo. Ken mangkadwa sa dinuman na papanan nyo. Always rent a car. Alis to dalay nga kasar-sarita. Ken nalaka, very affordable. Anya pa iti urayam gayem. Always rent a car. Masarakan iti Barangay 9 Lubnak, Mintar, Ilocos Norte. Kastamet to iti Barangay 59A Dibo South, Lawag City. Para titadubang impormasyon, tumawag di telepono bilang 0999-8810-866. Weno 0926-643-6778. Kukwa, kanimat matunan, dinaanos, ken manakigayama manager, Mr. JJ Maltesa Agariosa. Anya pa itir urayem, mapan iti Always Rent Car. Okay, ayan. Dahil ni Basa Dikiti na gado ang panangablawyo dito. Ito, Gian Ramos, thank you so much. Ligaya Lazaro, hi ko na. No, thanks God ko na ni Gian Ramos. Okay, kahit kuman gayong nga kablawan ni Ma'am Aida Domrica Felipe. And especially to Ma'am Susan Domrique. Ayan, happy listening and happy watching. Also to Ma'am Jehela, so thank you so much. The Longboy family of Barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mami Andrea Longboy, ang kasamatan. Ni Gracia, ni pagkamanang dingdangag mo. Ni compadre James Longboy. Ni Ma'am Linda Longboy. Ma'am Marilo Longboy Agustin. Kasamatan ni Ma'am Daisy Longboy. Kanay Sir Edwin Domingo. Yes, my May. Ayan, pagit mo ay, Ah. Nantad ti para merienda, tay i-DJ balay yun. When. Maraming kayo. Happy Happy birthday! Ayan, pare Koy. Romel Berafe. Ayan. Birthday na ta. Yes. Kalagiti sa amin, nagkasangay happy birthday. Ayan. And then advance happy birthday kani Ma'am Susan Domrique. Ayan. I'm so excited. Ag birthday kan manayunan man titawon mo. Agbalinton nga 26. Ayan. Okay, may Asuncion Yahoo watching from Singapore. May Asuncion umayak man makibali sa Arakop ko na natoy. Okay. Okay, ni Ligaya Lazaro. Hello, kunana. Ni Chin Ramos. Isem nga road, bebe ko. Kunana, alawan na. Gracious Rain Agustin. Hi, Rufa. Kunana. Yan Ramos, pudno nga nangan. Ano ito pudno nga nagan ko pimarang kunana. Gian Ramos. Well, sa Gorilla umay kayon kunana. Okay, Melby Martin. Hello mga karakop. Also the wed sa Gorilla, Melby Martin. Yahoo! Ligaya Ramos. Yahoo at datay Christmas dan. Okay, thank you so much. Okay, kadigiti kayat na payapo nga mangtad mo ken mangipaay mangiburay iti Christmas na. Iti grupo tayong rarakop. Alan ni pingkay ipaputput kada kabin. Okay, Mayla Batulayan. Hello na ako pa Singapore chapter. Thank you so much Ma'am Mayla Batulayan sa napakagandang t-shirt po. Naintin mo iti Rarako family. Wen sa Gorilla Yahoo. Kuna na hello Marimaya. Mi Asuncion. Wen sa Gorilla hello Ading Aisel. Melby Martin Banat. Kuna na alawan la si Ismaila Agbalsademan. Gina Ramos. Apo. Ha? Ito'y? Apo, nagpintasan si ka. Thank you so much. Thank you so much, Mama. Mama. Ako, tipikpiksak man ito siya. Ito'y. Sana, napikpiksa na. Ayan na. Kasta. Okay. Okay, thank you so much sa napakagandang headset, Ma'am Marilo Longboy. Ma'am Marilo Longboy Domingo. Napakaganda, nakapinpintas. Pero may nga magustuhak si ka. Kasto lang kumamot ti headphone ko dyan. Balay, tadi ka isulsulot ko tartaramiti mo na headset. Nagura. Once again, thank you so much sa napakagandang dito na nakapinpintas nga headphone, Ma'am Marilo Longboy Domingo. Merry Christmas kada kayo, Longboy family. Mami Andrea, Merry Christmas maming ko, ha? Okay, hello ating CJ Bambi, Sir Charlie, kung na to, yung nagapo ka ni Wed sa Gorilla.
kasama din ni Mayla Batulayan dito ay pag-ringguran yung mga Singapore chapter kung na po nagrigat nag-broadcast ng kasto nga parado ti agong tayo CJ. CJ. Yes. Okay, kata siyempre sakay nga agtuloy-tuloy CJ ang kamapay lang ibasa dagiti nagkadong sponsor tayo tatanggo daway. Ayan, so yung kami man nga ro da pagyamanan dagiti sponsor sa Arakop Konsal sa Luyot. Ayan, ni Ma'am Marilu and Sir Edwin Domingo iti Hawaii, ni Ma'am Remy Taganas iti Singapore, ni Sir James Longboy iti Hawaii, ni Ma'am Daisy Longboy iti Hawaii. Alam may kayo, hey Hazel! May kayo dito pagbibingayin yung kabasahan dito sa yes. Kayo. Ni Ma'am Linda and Francis Longboy iti Hawaii, ni Ma'am Aida Dombrigue Felipe iti Hawaii, ni Ate Susan Dombrigue iti Hawaii, sino ni pa? Sir Joel Dante Salvacion Santos iti Hong Kong, ni Tita Joy Galasio iti Hawaii, ni Tita Perlita Glipay Machas iti Canada. Sino pa eh? Ayan, Sir Randy Agustin ti California. Ayan, Ma'am Errol Domingo ti Hong Kong. Ma'am Enid Sarger ti Hong Kong. Ma'am Christina Andres Balicocoy ti Hong Kong. Sir Bernardo and Ma'am Carmelita Ballesteros ti Maui, Hawaii. Ni Ma'am Sinayda Almirol iti Israel. Ni Ma'am Melanie Romulo Corpus ti Maui, Hawaii. Yung kastamit kini Ma'am Olivia Sales iti Hong Kong. Sir Norbert Macho iti Hawaii. Ma'am Trinidad Subia iti Nevada, USA. Ay, kasama kini Ma'am Mary Ann Udang iti Hong Kong. Ni Ma'am Michelle Gambol iti Hawaii. Kasama kini Ma'am Feli Palomares iti Hawaii. Ni Sir Alan Palomares iti Hawaii. Ma'am Lin and Jesus Ragindin iti Hawaii. Kasama kini Aloha. Adukayen. Sino pa yun? Ni Belay and Arte. Ma'am Judith and Sir Wally, Joanne and Lito iti Hawaii. Kasama Ma'am Marie Livergood iti Livergood, ayan. Sino pa yun? Mrs. Nico and Annalyn Mon iti Chicago. Kasama kini Buting Kasulyo pang Hawaii. And of course, kasama kini Ma'am Fe Ifurong Contillo iti Riyadh, Saudi Arabia. Ni Ate Tita Lynn Peralta iti HK. Ni Sir Marcel and Emmy Castillo iti San Jose, California. Ni Sir Franklin Aganyo iti San Francisco, California. Ni Ma'am Delia Sarte iti Hawaii. Ni Sir Philamer Abadi iti USA. Ni Ma'am Joyce Sullivan Kiskirin iti Italy. Ni Sir Ray Dancel iti Hawaii. Ni Sir Erwin Pasqua iti Hawaii. Ayan, yung kastamit kini Madam Belle ti Hong Kong. Ma'am Mary Joy Santiago ay Balbuena iti Singapore. Kini Ma'am Joan Zuniga ti Toronto, Canada. Dimple Ann Carolina ti Singapore. Ma'am Rosalina Madriaga iti Hawaii. Ma'am Mary Ann Calma iti Hong Kong. Mami Andrea Longboy iti San Nicolas. Ayan, yung kini Madam Heidi Siebert iti Hawaii. Kastamit kini Madam Calma Aceret iti Italy. Ayan, kini Madam Lori Albano iti Hawaii. Kini Ma'am Lolita Borja Manuel iti Hong Kong. Ayan, Ma'am Valen Lauyugan from Hong Kong. Ma'am Grace Jacob, BJ Valley, California. Sir Ray Soriano iti Hawaii. Kasama kini Ma'am Estelita Gabaldon iti Hong Kong. Ray and Miriam Atchago iti Iloa, Hawaii. Hazel and Kathleen, of course. Ayan, kasama kini Ma'am Imelda Aurelio iti Hawaii. Sheena Aurelio iti Hawaii. Sampang Luningning from Canada. Ayan, Ma'am Melanie Palomares iti Hong Kong. Ma'am Teresa Labasan iti Hawaii. Kasama kini Sir Pedro Magaway. Ayan, kan kasama kini Sir Christopher Malapit iti Hawaii. Malapit na sa Hawaii. Ma'am Melly Malapit. Ni Ma'am Rosemary Juan Digay from Madrid, Spain. Ni Ma'am Susan Rivac Alejo kini Sir Ma'am Senia Agmata Alejo iti Big Island, Hawaii. Ni Ma'am Josie Natividad Asidoc iti Hawaii. Ni Sir Willie Justo iti Hawaii. Ni Sir Jem Velasco iti Spain. Kaya kasapay kini Sir Richard Fen Ayunga iti Guam. Kastamay kini Ma'am Annalyn Marie-Chris Ibia iti Hawaii. Ni Mr. and Mrs. Tony and Marites Aquino iti Waipahu, Hawaii. Kenny Connie And Connie Sari Ignacio from Hawaii. Ayan. Welcome po sa mga new sponsors natin. Ayan. At syempre, maraming salamat po yung mga bago natin mga sponsors katulad ni Mr. and Mrs. Tony and Marites Aquino dyan sa may Waipahu, Hawaii. At ikabsat niya, Mami Andrea Lumboy. Thank you so much and welcome. Okay, di kita schedules na yun, iba gayon. Okay, nila naman mga schedules me to December 24 o'clock p.m. at Twins Function Hall. Babanda hours kada kami ni Mr. Marcel and Emmy Castillo and family sa California, USA. Okay. Kasama ti schedule dito December 21, 4 p.m. sa Santa Maria, Ilocos Sur.
with dancers. Ayan. Kasta pa December 26, 5 p.m. Tipili, Ilocos Norte. Babayin kinaalas ka na tayo ni Mr. Michael Rambao. Ayan, kikasama ito ng February 23, 2019, Jipawa, Ilocos Norte. Suman Band. Ayan. Maraming salamat po. Okay, at syempre tuloy-tuloy di programa ni Rogelio Dagoro, nagparang ni Rogelio, JR, kunan. Okay, Mia Asuncion, nagbindas ti singer tayong Maymay, kunan. Nabindas ka kano Maymay. Thank you. Tapos joke kunan na todo din. Para na sakit mo. Ay, labat oh, na yan. yawan kami, nagtutungtong kami. Idirabi nakichik-chika ak iti Ararakop Singapore Oh. chapter. O, tatan. Nakaragragsak ka. Ay, syempre, okay, may labatulayan, haha, ado agriri rimwar, di kita idol-dulin dangan naganda. Isupay rumwar tatanti naganyo, iso nga maamamin no anati talagang kwayo. Naganyo tatan. Okay, at syempre, ayan, apay madidati kagurang man. Ay na. Aha. Madimatan. Oh, bahala na. Okay, jak indulin na gan kusis maila kuna ni Mia. Jan Ramos, awanin amuda na gan kun, kuna na awanin anyamitin. Kuna. Taya Dimple Ann naging J-An yan. Alawan lang. Melvin Martin, hello mga karakop Hong Kong chapter. Mia Asuncion, apeng amin ngagdulin nagan mo si sa J-An. Kuna na. Rogelio Dagoro, nagpatawid lang arod gawin di kita kan naganak kon naganpay lang nga naalas isupay ngam apo mo Rogelio mat nagpintas na nagan mo nga Rogelio. Napimpintas kumama nan ano te pelya dumgat Rogelio Sudsudan. Rogelio the Cup kasi ma. Ay Asuncion, di bale sis Jay JR nga Dagoro nagugwapo. Yes. Gracias Rain, Agustin, Dungo, my love, so sweet. Suyaab ka nga, suyaab si Jay. Pakaturog ang ngarod, grasya. Supay Well, sa Gurulia, hello, Aralago family. May Asuncion, kay ayok man ta advertisement ni Sir Charlie. Ayan. Always ren ay karang min DJ ma'am Mayla matulayan Dagoro siguro ex mo aya kunana May Asuncion aya. Puro ex mo ka dako ito yun. Elekon ko ya JR kunana. Okay, May Asuncion madimet si Ismaila kunana. Rogelio Dagoro studenta nagwapo ti Dagoro. Okay, kana Jen Ramos shout out Jen nagadkon kunana. Okay, ano duetin nyo? Best friend. Best friend? Long distance? Okay, get ready na. Naririnig kayo. Okay mga kaibigan, natin di mag-duet ang paligiti Arconado Siblings. Kanta nga na po one long distance nga yata. Sharon One, the best friend forever. Ngan kastamatan, dear textmate. Kada
Idayal mo dayta cellphone mo Rang tayan ta Itisigagin sumnon Nasiksikalat Inay-ayat ko Uray adayuga ito'y arpa Kasla asidig ka Lagtakan niya Taday tatimek mo Numanghiga kumanayin Dungo aliw-liwa Day di intugot ko asapatam Ini ko tak awan iti mulit na Ket puso mo kayam Maulilan at damit Ilir ko ken sega Nagrigatin long distance nga ayan Iten na iti iliw ken panas Naginad iti oras nga labas Kaput karayo ati may papas Alamin agan aros ko biyak mo Idayal mo dayta cellphone mo Rantayan ta Itisigagin sumnon Nasiksikalat Inay-ayat ko Nagrigatin long distance nga ayan Iten na iti-iliw ken panas Naginat iti oras nga labas Kaput karayo adi may papas Alamin agan anos kabiyak ko Idayal mo dayta cellphone mo Rantayan ta Itisigagin sumnon Nasiksikalat Inay-ayat ko Nasiksikalat Inay-ayat ko Yan, happy watching po sa Araraco HK Group, 27 iti Araraco SG Group. Hi, Tita Joy Galasio, Tita Feli. Arts AV. Ayan, Ate M. Mami Andrea, Ate Daisy. Yes. Hi Sir Marcel and Emi Ayan, Castillo thank you so much, Kuya Willie Justo. Ate Susan Domrigue Ate Susan, Ate Aida. Happy Tiki-tiki na check up ni Rabi E. Happy birthday Kuya Romel Dear text me Nalipatan na kadi Pinuwatan sa bali Ngayon ka kakibkibin Message mo Jack Ida na masumbatan Tato'y baterya Kit na dead cells na Oh, text me. Malipatan ka kadi. Na ibusig load kot ka text ken kan. Pati allowance ko ket na iraman ka. Tanong load mo ke paludan ka.
Maabali ken katag trabaho kan mairaman akne tama sa kulang. Text mo kanya magparagsak to'y rikna tawag ko ken ka rikna ti agaya iling mo kadi iti ka ipapanana benno ayat kadi iti ibabagana. Text mo kanya magparagsak to'y rikna tawag ko ken ka rikna ti agaya iliw kadi iti ka ipapanana wenno ayat kadi iti ibabagana. Text mo kanya magparagsak to'y rikna tawag ko ken ka rikna ti agaya iliw kadi iti ka ipapanana wenno ayat kadi iti ibabaganan iliw kadi iti ka ipapanana wenno ayat kadi iti ibabagana wenno ayat iti sawo anak baetan ta. Hi, Mami Ling! Ate Dudang Mary Ann. Hello, guys. Okay, sa malipay nga bilang musika. Hanggang sumambay ti sarda may palagim at naglabas asika ken siya ken naginaya ken nagpinate Diyak ninamnama adumteng ka amang silaw adala biyag ko inururay ka ket di puso sikatig ikis na Akin na rin, aditan to manglipat kinangayin, iti aglaw-law ta dagiti at kakasuti at darikma awan tuplos makapagsina ken malrak-rak pinakil tangaya. Hi, Ate Nel! Simple Eyes. Mami Emily Hu. Ganda naman nga bilang musika, kantan may niya.
Kahit kuman ngay sagot kay ni Ma'am Susan Domrique. Kasama din ni Ma'am Aida Domrique Felipe. So Ma'am Joy Helasio. Hi, Tita Joy. And to Ma'am Marian Dudang. Ate Michelle Gambol. Diyak minamnama atong teka abang silang adala biyag ko inururay ka keto'y puso sikat ikis na Buklentan ni ayan itana namin buong niragsak hanggang kaitang nakarapaan at kinaring atitan to manglipang kinangayin ihiyagalaw-lawtan dagiti agkakasati adarikman awan toplos nakapagsina ken mangrakarang pinukil tangayan bumbok lentan ni ayan itana namin buong niragsak at tanggay na nakarapaan. Ayan, happy watching ading ka Princess Corpus Cabell. And yan kasamit kini daddy na ni Sir Arnel Cabell. Ayan. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, hello Karagop Consarsaloit Hong Kong chapter kuna na to. Kana kahit ko lang iwaragawag kada kayo amin nga sangapada. Kain to no Ay, dumami dyan. Okay, kahit ko lang ibaga kada kayo amin nga sangapada nga Christmas party iti Singapore chapter ito no December 30. Okay, kanya-kanyang baon ka no, kanya-kanyang bit-bit ko na ni Mayla. Ayan, Ma'am Mayla. Kanya-kanyang bit-bit. Singapore chapter December 30 iti Christmas program da. Ayan. Kad kasama tan nga December 15 kinisuma na po iti Christmas program ti grupo iti Ararapon sa Saluyot. Manipod ko ni Ma'am Susan Domrique. Hello to all of you kuna na to Gian Ramos, nagrigat nga talaga apo ko na. Okay. Meson siya, nagananos ka kano si sa Gian. Kasama tayo ni mi, di kami tagmay-may sado tayo ko na. Alawal na. Christina Kiawit, Yahoo Araraco about number 1 ko na. Thank you so much, Ma'am Christina. Lilin 414, makapalagip tinaglabas ko na. Okay, Gian Ramos. Okay, may atlatapot this isop na. Yes, kasamang Rudy. Yes, mga kabigan, kablawan kayo po, timbag nga malimyo, karigiti namin na po nga buy-buy at sorry lang po, medyo nalito yung motibyang, napalag kamin ng ayo. Nagpalisik ti kayo kung anam na dumauring. Napalag-balsik ti kayo. Okay, nga moreno ka sapot, to yan na po na motibyang. Kada kaya amin na po nga na ito na yung buy-buy at naimbag nga malimyo, naimbag nga ara, naimbag arabi ken orasyo, patpat ginming agbuy-buya itata nga malem. Okay, kasama ko Rudy, aday ti request da, kantangam ka numan labasit etoy. Okay, sige. Request po dagiti taga Singapore. Eto na kanta na palwan mapangganja Hawaii.
kansaman sabay ngay bati na sa dinno alugar pangibat yam kanya tilay daw dawat ko laglagi penak no makadanon ka haway apapana inidamu siyak kay dadaduma wow no siyak kay mabartek siyak kay banbaniusa linget day tuy rupak ingkapon punasan nagasatak ngatan no siyak kay maasawa mabankan ubyak ko mabankan jay haway ipawitan nagtu tiadu adulyar tiadan tubyak ko inak igat-gatang itiin inumek ngarak kentan duay mabankan ubyak ko mabankan jay haway alem tuy letrato ipamuk tapi takam taatan tubyak ko inka mat-mat-matan nung magkadanon ka haway apapana Manaw kansaman sabay ngay bati na sa dinno alugar pangibat yam kanya tilay daw dawat ko laglagi penak no makadanon ka haway apapana ibinamu siyak kay dadadumam no siyak kay mabartek siyak kay banbaniusa linget day tuy rupak ingkapon punasan nagasatag ngatan no siyak kay masawa mapankan ubyak ko mapankan jay haway alem tuy letrato ipamu tapi takang tadan tubyak ko inak igat-gatang iting inumek ngarak kentan duay mapankan ubyak ko mapankan jay haway alem tuy letrato ipamu tapi takang tadan tubyak ko inak mat-mat-matan nung magkadanon ka haway apapana mapangkan magkadanon ka haway apapana. Ayan, okay. Sabay pa nga nagisagot ka na kay aming nga sangabaray datang amalen kasla na pudno ka. Ayan. Para man ka di kita iyahan nga na pudno itinda pa na gayat. Ayan. Kasla na pudno ka. Eto na, para ka na kay amin na po. Kaya't kuman nga isagot kani Gian Ramos kani Mia Asuncion. Samatan nga isagot kuman kani Ma'am Errol. Ma'am Marian Duda. Kita nagbanagan kay di ayat nga inwaksi awan mamaay na kay tuy
puso pinerdi. Apay nga inuray mo, nay gamer ken kato'y puso. Sakit diut ko di na binaybay ang ayat ko ken ka. Kaya ngayon liliwag ko naulpit ngayon panag-amo. Kasla na pudno ka karinken sa bata, kayang ketulbut ka pinangnamnamanak. Yakamot aramidek pakawanan kawen nulipatek, ito'y puso si kalat patpatek. Kita nagbanaga kay di ayat ngayon waksi. Awan mamaay na daytoy puso pinerdi. Apay nga inuray mo, nay gamer ken kato'y puso. Sakit duto di na binaybay ang ayat ko ken ka. Nabaya ngayon liliwag ko gapon kinaulpit mo. Kasla na pudno ka karinken sa bata, gayang ketulbud ka pinangnamnamanak. Oy, nawala. Ayan. Para man nga, digitehan nga kwa kasamang Rudy. Ayan, Digitehan nga makapudpud no ti ayat. Ayan. Okay, ayan, tuloy-tuloy ti programa. Okay, sa bali pa yung aron kayo nag-isagot. Eto naman, para man ka kita kit-kit daw. Ayan. Nga ti kit-dawen na kit umasideg. Ayan. Ayan. Kit daw kukin ka. Umasidig ka kadimang basit, Ma'am Susan. Hello, Ma'am Marilu Domingo. Hello po. Hello, skinny Ma'am Aida. Ayan. Umasideg ka man, umay katabil-bilinen ka. Iti mabit agin na dayuta, tati pa nagpagsayaatan ta. Una senda kita luluwang, jak kayat si katay lunggaan. Agnanayon tupay ngayon kateksan, laglagi pemsikat kapapatgan. Itidwa at tawen maghan. O, tabi na tununan na. Inka urayen,
iti mabiit aginda dayuta iti papanagpagsaya atan ta puna semut dagita luluwa jak kayat sikati lumdaan agnanayon tupay ngayon kateksan laglagi pepsikat kapapatgan itinwa tawen mabiit lae yakung inka urayen laglagi pem ayat kuken ka agnanayon tungay patpatek ka tilaeng kitaw kuken ka dawatek nga agsingsingpet ka tay di mabiit aging nadayuta umadayo akon itaden na Ma'am Lynn Peralta, hello everyone, hello Bernabella, thank you so much, love that song. Hello Charlie, galing po yan kay Ma'am Susan. Yang umasideg ka man, umay katabil bilinen ka, iti mabiit agin na dayuta, iti papanagpagsaya atan ta. Puna semon dagita luluwang, jak kayat sikati lumdaan agnanayon tupay ngayon kateksan laglagi pepsikat kapapatgan itinwa atawen mabiit laen biyaku itingka urayen laglagi pem ayat kuken ka agnanayon tungay patpatek ka tilaeng kitaw kuken ka dawatek nagsingsingpet ka tay di mabit agin na dayuta madayo akong ditaden na ititawin mabit laeng biyakupin ka urayen laglagi pem ayat kuken ka agnanayon tungay patpatek ka tilaeng kitaw kuken ka dawatek nga agsingsingpet ka kay di mabit agin na dayuta umadayo akong titaden na ta iti mabit agin na dayuta umadayo akong titaden na. Ay, kid daw kuken ka. Dahil nga, sonata piyesa ka no dito taga Singapore. Ayan. Tama. Ayan. Kumusta kami na po dito sa Singapore? Yung pagkamalim nyo? Ayan. Yan, ikitidad dumapaya po dito Hong Kong. Kumusta kami na po dito Hong Kong, ha? Especially man kini Errol. Hello, Errol. Ayan. Kasamang Rudy, sagutan ta kanot may isang balsete kan dalayap nga may piyesa dagiti Singapore chapter. Sige. Eto na. Maribot ka na Shirley Gutierrez Marcos. Alay Salayon, Singapore chapter. Para ka tayo amin na po. Ay ka nasirpa kas kaman natay dalaya ang alsem kaniya kasaginaw biyag ko mantay kayarigat no di kang mapurus patay pagtumpalag Yan tapintas mo kay iumutem unay di metla umanay patay agayat Papi, si
Okay. Sa diwampay, yan tangay at tuya, nga agtari gagay. Isa lang, Madam Marilulong Boy Domingo. Shirley Gutierrez Marcos. Ayan. Salalat na Karuba. Madam Lynn Peralta. Madam Ma'am Aida Domrica Felipe. Sigod pa'y nilamdamo, ngayon ka nasirpa. Ama. Kakamanlatay dalaya, amang ang sen kanya. Kas naginaw biyag ko, manlay kayarigak. No di kang mapurus, patay pagtumpala. Ang anwenta pintas mo, ngayon inute munay. Di met tumaraya sa likwa, lodong teknik matay. Agayat kaitan, kakasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Ang anwin sa pintas mo, ngayon inute munay. Di met tumaraya sa likwa, lodong teknik matay. Agayat kaitan, kakasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Okay. Tayo ka, Charlie. Aha. Inchik na ba yan? Ayan, pa-shout out kada Mami Emily, ho, Sis Enel, ken Sis Aurora, nga taga Singapore chapter. Di na makakomment, nagbubuhay ako na. Okay, umapal ti Hong Kong chapter kagurak. Isagutan niya kanong may siya kabalse. Apa Singapore natin sagutan nyo. Ano't balse tayo? Inchik na ba yan? Inchik nga pala yan. Isang salat ko amin nagiti amin na pong nakatutok ti Hong Kong chapter ken Singapore chapter der Arakop. Ayan, nagiti amin apong officials. Maraming salamat po sa inyo lahat. Merry Christmas in advance. Ayan. Ano title na? Inchik na abalayan. Awan samod. Ada. Inchik. Yeah, Inchik. I-N-T. Awan. Ha? Inchik. I-N-T. S-I-K. Awan si gani. Abalayan. Awan si ka. Abalayan. Abalayan. Anda. Sigurado anda. Ano ba? Sa Balimot si ka. Anapay tigwa tayo ti walbalse tayo. Kita manit na bambita. Puspusi-pusem. Pusem. Apo. Awan. Wala. Ay, nako. Alam ba makakatawa si Lynn Peralta ko na ni Christina Kiawit. Para man tay kun kunak kasla na pudno kuna ni napanan nagaburan manen kag Berne Bellep ayan. Madam Lynn Peralta, Sis Christina, thank you so much. Okay, alawan la. Mary Ando lang Yahoo Go, Sir Rudy, kuna na to. Okay, kasama tan, naulpit nga talaga, Sir Rudy, kuna na. Oo. Ayan, chismosa. Ayan, nakita chismosa kagaya ni Bambi. Sana na to, chismosa. Nagwapo. Ayan, sige nga ron. Jadi mga kanta sa salat ko amin dito amin nga nakatutok ti Singapore and Hong Kong chapter ti Ararakop. Eto na, piyasa mata po ti taga Hong Kong Ararakop chapter.
sa may paamyanan, nadamang mo ang balikan. Di ka pa'y sigurado, nung ano saan, ingkan ipadamag, iyak kiniyak. Among amin, ang sisi kong abalasan, kentay karubam, nga jigs ni kapitan. Di ka agpaudi, lugas na di tungtungan, kasda si kantay kalaingan, kismo sa kamanan. Kismo sa kamanan, agalwat ka man. Ngunang kuyog itituan, unang adana na syunda. Kismo sa kamanan, agsarting ka man. Tano sikat masalangan, kamit din pagtalikudan. Para man ka naging swaming ka chismoso, chismosa. Mansulat na ka Aruba. Day tatakder mo saan ama pagtalkan. Nuada ng mo, isaw sa mong takot snaran. Sa mo ipatanon ka dagiti masignan, nagalas tauganin, pagkaapang karuban. Ang sasanga adiyan, kaya ka alwadan. Uray kita, kaya nga imuslan. Isut itayan mo, kaya barto at istorya. Tunggal ladang mo, at dakatismis mo. Lasmo sa kama ng akalwat ka lang. Nung nagkuyog itituan, unang adara na syunda. Chismo sa kama ng agsardeng kama. Ala? Tanusikat masalangan, kamit din pagtalikudan. Chismo sa kama ng akalwat ka lang. Ay. Nung nagkuyog itituan, unang adara na syunda. Chismo sa kama ng akal na kama. Tanusikat masalangan, kamit din pagtalikudan. Dalitang puti kanta na buwan, isang sagot na kalagi chismosa, chismosa karubak, chismosa agalayon, chismosa kamana. Ayan, okay. Natapos di kanta ni Bang B nga naling nga amo na nga kanta niya dahil naling nga nga chismosa. Correct? Basta amo na't mang kanta deta chismosa ka manang naling kamet nga chismis. Iso deta ni Bang B. Okay, sabot ka man gini Mami Andrea. Hello Mami Andrea. Maraking ka na yung ayok ka. Dito yung kumamanlapya sa kasamang Rudy, kat nagbayad ko mga isala, dagitay tagasadi. Ayan. Doon dadalong ko maditoy. Ay, di Hawaii. Alauna! Forward, Mr. Bider. Oras na ngay peksak naglamtuirik na tamwen MNN pentuy kaungga taday di pakalag lagi pang tukan niya into naghimus kakaisuna bulot ko abya anyat basul ko
kapatgan gaming puso en kaunggan bilang siyagman nagkurang pagragsakan dawate panagawat ken pamagawan nuan yaman nagkurangak ken nagpasulat panusam awam awate nuisut pagragsakan laglagi pen ting patek ko sikalae nangikaryak puso kinake pinotar ko daytoy akan tagparaken ka tay sunto daytoy di pagalaglagipam kanyak asikakit napudno inayayat ko sikat napudno ngin pateg ko ken kasilputi anges ko ket bilang man adanto pay laeng pateg ko ken ka sawen man iliwek balikas mo asyak pailang at napating ditabiyag mo balik semampay tinasangit nga I love you agyamanak nupatgan tuy kilaw ko agyamanak nupatgan tuy kilaw ko agyamanak nupatgan tuy daw ko. Ayan, mga kaibigan. Okay! Ayan, di siya tayo kanta nga na polwan na kasampit nga I love you. Apo? Ayan. Can't be with you. Can't be with you tonight. Nabayag lang nga requestan ni Mami Andrada tanga kanta. Ako nang arot ni Ma'am Marilo Domingo tatay. Nagpintas man de ta kanta manong Rudy ko nana. Oo. Nagpadadamit lang agina Ay kasta. Thank you Ma'am Lynn Peralta ko na ni Mi Asuncion. Ayan we love you Ararap si Singapore chapter. Again na yatayuin ko na alawan la. Yes naman. Yeah. We love you all Ararap kung salasaloyo around the world. From Christina Kiawe, thank you so much. And also to Mi Asuncion, nagpick sa ngamin todo dito itay si Ismaila ko na alawan. Ni Jan Ramos, nagmayat tayong may isa tayong pamilya Lynn Peralta. I love you Ararap family. Ayan, Maymay. Nasaan si Maymay? May ka no? Jan Ramos, may isa tayong pamilya. Thank you so much. Ma'am Marian Dudang, Mansararagop Dance. Madamang amin ti pasuso na. Huwag garod. Ma'am Christina Kiawe, Tiyaho mamuhay kasi sa Lynn Peralta, more blessing. Kasama tayo ni Norbert Matthew. Thank you so much for watching. Maymay, hindi naman nagyaman. Karigiti amin nagkado nga po na sponsor si Tata nga Gundaway. Eto na. Nagiti mang tatarabay po ti programa at tuwi na po
Ngayon ka magyaman, kasamang Maymay. Kahit Wala. nga po, pagyamanan, di kita nagkaado nga mga yati. Aha. Programa tayong Araragop Consal sa Luyot. Ayan. Ayan. Ni Ma'am Marilu and Sir Edwin Domingo iti Hawaii. Oh. Ni Ma'am Remy Tagana iti Singapore. Ni Boss James Longboy iti Hawaii. Ni Ma'am Daisy Longboy iti Hawaii. Ni Ma'am Linda and Sir Francis Longboy iti Hawaii. Ni Madam Aida Dumrique Felipe iti Hawaii. Ni Madam Susan Dumrique iti Hawaii. Ni Sir Joel Dante Salvacion Santos iti Hong Kong. Ang kasamat kini Madam Joy Galasio iti Hawaii. Ni Madam Perlita Aglipay Machas iti Canada. Sir Randy Agustin. Ma'am Errol Domingo iti Hong Kong. Ma'am Enid Sangir iti Hong Kong. Ma'am Christina Andres Balicoco iti Hong Kong. Ni Sir Bernardo and Ma'am Carmelita Ballesteros iti Maui, Hawaii. Ni Ma'am Siraida Almiral iti Israel. Ni Ma'am Melanie Romulo Corpus iti Maui, Hawaii. Ni Ma'am Olivia Sales iti Hong Kong. Ni Sir Norbert Macho iti Hawaii. Ni Ma'am Trinidad Subia iti Nevada, USA. Ni Ma'am Mary Ann Dudang iti Hong Kong. Ni Ma'am Michelle Gambol iti Hawaii. Ni Ma'am Feli Palomares iti Hawaii. Ayan. Okay, Charlie, kasamang ba bagay mo ti dyan Okay. 24. 24. Okay, Dito ni- sa 44. Iyaran Palomares, kasama tayo ni Lin and Jesus Rogindit ni Hawaii, kasama tayo ni Aloha Aloha Dukayen. Manipot pelang iti New Zealand ni Manang Dalay and Arte Juliet Wally Joanna Lito at Hawaii. Marilo Livergo, Timawi, Hawaii. Mr. and Mrs. Nico and Annalyn Mont, Chicago. Boding Castillo, Hawaii. Faye Foron Contillo, Riyadh, Saudi Arabia. Kasama tayo ni Linda Peralta, Hong Kong. Marcel and Emmy Castillo, San Jose, California. Franklin Ganyo, San Francisco, California. Delia Sarda, Hawaii. Pinamar Abad, USA. Joyce Levent Kiskrin, Italy. Kasama tayo ni Ray Dunsel, Hawaii. Ervin Pasqua, Hawaii. Bella, Hong Kong. Mary J. Santiago Balbera di Singapore, Joan Suniga di Toronto, Canada, Dimple Ann Carolina di Singapore, Rosalina Madriaga di Hawaii, Marian Calma di Hong Kong, Mami Andrea Longboy di San Nicolas, Heidi Schubert di Hawaii, kasama ni Telma Aseret Manipod iti Italy. Ayan. Okay, hindi ba nagyaman? Pay po, digiti na ito na po ng sponsors, mangi patpatag iti programa ni Madam Lori Albano iti Hawaii, Lolita Borja Manuel May Casin iti Hong Kong, Balen Layugan iti Hong Kong, kasama kini Grace Jacob iti Vallejo, California. Hindi ba nagyaman, maraming salamat ulit kini Ray Soriano iti Hawaii, Estelita Gabaldon iti Hong Kong, kasama kini Ray and Miriam Attiago iti Wailuha, Hawaii. And of course, kariti anak da ni Hazel and Kathleen. Maraming salamat din kay Ma'am Imelda Aurelio. Hello Ma'am Imelda, dito Hawaii. Kasama ken ni Tay Balasang na ni Shena Aurelio. Ken sa balibaya po ni Sampang Luningning iti Canada. Maraming salamat. Melanie Palomares iti Hong Kong. Teresa Labasan iti Hawaii. Ken kasama ken ni Mr. Pedro Magaway iti Hawaii. Christopher Malapit, Meli Malapit iti Hawaii, kasabay kini Rosemary Juan Digay iti Madrid, Spain. Susan Ribac Alejo, ken kasabay kini Senya Agmata Alejo iti Big Island, Hawaii. Josie Natibilad iti Natibilad Asido iti Hawaii. Ni Yoli Hosto iti Hawaii. Willie Hosto iti Hawaii, ken kasama ken ni Jem Velasco iti Spain, and of course to Mr. Rich Open Ayungak iti Guam. Ayan. Okay, kasama tayo di schedule po digiti Araragop Singers kasamang Maymay. Ayan, to December 20, the oras ti alas 4 iti Malem, madakam to Aboy J Twins, Function Hall iti San Nicolas. Ti babay di pinanginbitar apo ti pamilya ni Sir Marcel and Ma'am Amy Castillo ken kastamet iti si bubukil lang ka pamilya na. Tapos kami agtukar ije yan ti birthday ba yun tito or Birthday sa. Ay, birthday. Okay. Ayan, kan kastamet yung December 21. Iti oras metlaing ti alas 4 iti Malem, di Santa Maria, Ilocos Sur. Ayan. Okay, Ako ngayon na kasama tono December 21 Medjay pinili Ilocos 26 Norte. ko nam, Tito. 26. Ayan. Alas 5 ti Malem. Yun. Babenti pa nangabis kada kami ni Mr. Michael Rambaod. February 23. May. Ayan,
Ken Pistaw, February 23, 2019, Jepaway, Ilocos Norte. Yun. Okay. Mike mo wala. Ayan, schedule tiraraw ko na salsaluyot. Ayan, thank you so much katigiti sa aming nga nagawis. Ado pa iti bakante mi apo. So nga mabalin kayo lahat ito agpa-schedule kada kami. Habang nga nawaya pa lang iti al daw iti Disyembre. Okay, tuloy-tuloy. Niya, Buddy Cristobal Corpus ko na nato'y halading ko. Jenna Ramos at agtito'y ko na na. Thank you, Sir Charlie. Ko na niya, Jen Ramos. Niya, Jen Ramos, madik makita suna, Sir. Buddy Cristobal Corpus na turog sang ko na na. Okay, kana siyempre, kata kayo amin na po ti Hong Kong chapter, rarakop, kasama tayo Singapore, na yung bag nga panag-buy-buya, kung panagdingdingog yun at agundaway. Melby Martin, umay kaysay, umkoysay kung nananay, ito chok mabatan. Hello po mga rarakop Hong Kong chapter from rarakop Singapore chapter. Ano ba kati, ana? Maawatan mi kad nga ron dito ta. Thank you. Okay, magkatuyan ta kaduan nga gibasa. Ano? Kita Naibasa mo't kiti amin yan. Kumanta ka kiti si Jay, te kantam. Ano title te kantamon? Sino ka puti gusto? Okay. Okay mga kaibigan, sabay pa yung sunada tipay ni si Charconado. Daligot na impla ka na. Sinugat mo tayo puso. Kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunan. Arako kung salsaluyot. San amalim nga inak panagmaymaysa, may palagip kaniya naragsak ana pala basta dagiti aldaw nga agar arapaptaw binuyugan na irod nga inarakot ka jak malain biyag ko aninam nama ngay di pagbiit na pukaw ayat sinangalta kapuka di tatan sa bali wenudi nag-inayat isualis tunak ngayon sugat inayat ka di napudno impaay ko ti anus kendungo inted ko ragsa kakalikagum mo gem kinay kayat mo ti imateyo aniya ita ti panag ko inulila pinaldaang amto'y puso at dakadi nakita sa bali nasyaptay inka inwaksi ayan sa sasaot ko man natin nagbilang ni Ate Susan Dumurique. Hello ate, I miss you. Sagot ko man, dito kanta kaniya kumpare yan, ini Nea Tribe. Happy watching kumpare yan. Ni Fortune, ayan. Jak malain biyag ko aninam nama ngay di pagbiit na pukaw ayat sinangalta gapuka di tadan sa bali penudi nag-inayat isualis tunak ngayon sugat inayat ka di napudno impaay ko ti anus kendungo
Okay, ayan, DJ Kitty, kanta nga na paluan na sinugat mo to'y, Ana. to'y puso ka. In love ni CJ ko na ni Cesar Mag. In love ka ka no CJ? Agpaisa? Medyo, sir. Sino pa ka in love, ma'am? Secret. Okay, body siguro po. Thank you so much, sir. Kason siya nagmayat nga boses ti in love ko na naalaw. Inayat nakakano na po no sis Jean ko na ni Mi Asuncion. Ni Dimple and I love you CJ ko na sika. Ladasong batmon CJ. I Love you, ka. Dimple Ann. Po sika. Agkasar kay kanon. Tunokwa. Mayat ka madika. Mayata. Ngam lalaki kan. Sino bakla? Dito bakla. Or-orayin danong kwan, Ano? ng kablaaw mo, ting-iutam nga inam, dakay sunay sarong dito. Ay. Di namot lang kablaaw, kaya Isupay, kung kunan na Isupay kablaawan mo't ni Mami. Ano Gusto ko na tagalan? pala kanya, gusto ko rin. Ano Hello, Mama Senaydar ko na. Mami, sa Naidar, kunado, no, ayan. Di ka lang amin may kablao, di gito, duwangan anak mo, kagura. Owan. Oy, hello, Mami, ayan, datay naanos kan nadungong, ina. Imbis ko mga nagtagtagibyan manen. Kita nangarot mabalin, kita ganggantamot ni Maymay. Ni nana dyan, nakatikaw eh. Ayaw mo, ayan. Ayan, okay. Kaya na po, hintan ay Marcos. Ayan, hanimbag nga pa nagdingding yung amin na Marcos. Papang mo, ayan, kablaawan mo. Papa, happy watching. Ana. Ayan, kumanta ka mamet si ka, babae lakit na. Anak kanta. Kantaek mamet, tay mailiwak ununa yen, mailiwak ken kabiyag ko. Pamauditan kasi pagkadat, ayun Alawon man Pumakada kagit din. Kat permi maililiw kanyak dete kung kunakon. Ayan. Mailiwak M1 ko na. Umayak to kumita king ka. Mailiwak ko na tilatan. Siya ito Mailiwak ken kabiyag ka. Apawang nga road. Lasan sa ipa ito karon man kita man. Agur kata kita agad. Kita ano iso. Tro. Iso. Ayaw. Agur ka, pumakada kan. Odds AV. Ayan, Oy, again. mami pumakada kan. Nawanan din na bating oras. Okay, wala pa na ba din no oras ka thank you so much sa pagtimuto ti programa ara ko kon sa luyot. Ito lunas man na po padalan niyo mapati sa pati na po para ni programa. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Okay, yawanan din naman pati may oras di programa ara pun sa saluyotan. Ayan, dispensaran nyo na po. Gapanan nalit kami ng rugi. Itinaganyan ka sa mga Rudy Grupos. Kadwa ka nagserbi ni Master Control, Engineer Rudy Grupos Jr. Huwag pagkadantin mo ito ibiyang. Mga ibagbaga ka na kanayo mga ipalpalagip kita kayo amin ng sangapada. Di tayo kung kundawayan, palpaldaangan, di kinarukup, kinalupoy, di kini marigrigat. Tatamatlik natin kung saan. Charlie Angel po lamang. God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye. At rin di mauding bilang musika. Ngayon kam, isagot kita kayo amin as sangapada. Mailiwag yung kabiyak ko, sipon pimanaw kamalmalday ti puso. Aldaw rabii siksikan at mampanunote, sapay kuma takas-taktak kumame. Tirami at manag may sa no ikidem ko na ito'y mata kaskalaat na dito'y arpat ang mabulibuya yak makawinan ang nagkarubos lulwa mailiwag o
Isa ito pa ay kinimamang ko nga Andrea Longboy. Kasabi ko ni Ate Seni, ni Ate Dina, and of course, ni Openg, ni Annie, Mamang Marilo, Sir Edwin, Sir James, Kuya Francis and Ate Linda, Ate German, Kuya Larry, ni Dana Ben, ni Chanel, ni Cory Mark, and ni Dusty. Ma, iniwakin kabiyak ko, sipon, pimanaw, kamalmalday, pipuso. Aldaw na bi, siksik, kalat mang panununin. Sapay kuma, takas-takak kumame. No, tirabi panak may sa. No, ikedem ko dagito'y mata. Kaskalaat na, dito'y arpada mabuy-buya. Diyak magawinan, panakarubos lulwa. Mainiwag, umiyak ko. Lang-langit bang, o ay-ayate. Ngajak ko kaliman ni ayat, nga intanag kinarian, siksikan laeng, di ka mapagka. Siksikan laeng, di ka mapagka. Siksikan laeng, di ka mapagka. At imbag ang